Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ. В студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. В Улканештах пройдет гастрономический фестиваль «Долу-Суфра-2023». В октябре Европарламент примет резолюцию о европейском курсе Республики Молдова. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало новую максимальную стоимость основных нефтепродуктов стандартного типа, которая начнет действовать с 20 сентября. Материальную помощь получит 40 жителей муниципия Чадырлунга. В городе Вулканешты 24 сентября на Центральной площади пройдет гастрономический фестиваль гагаузской кухни «Долу-Суфра-2023». Начало мероприятия в 14:00, передает АТВ.МД. Традиционная гагаузская кухня является неотъемлемой частью национальной культуры. Оригинальные рецепты гагаузских национальных блюд, секреты которых передаются из поколения в поколение, отличаются простой технологией приготовления и максимально доступным набором продуктов. Гагаузские хозяйки часто готовят из вяленого мяса, молока, овощей, брынзы и творога. Делают мучные блюда. Широко используются помидоры и перцы, из которых изготавливают различные соусы. Особый неповторимый вкус блюда приобретают благодаря способам их приготовления. Томление в чугуне, обжариванию, выпеканию в духовке, приготовлению на открытом огне. За праздничным столом гостей обязательно угощают вкуснейшей кавырмой и каурмой, фаршированными и квашенными овощами, гюзлемя, булгуром и многими другими традиционными блюдами. У всех тех, кто еще не знает, насколько оригинальна и богата вкусом гагаузская кухня, будет возможность увидеть и попробовать национальные блюда на гастрономическом фестивале «Долу-Суфра». Не упустите уникальную возможность прикоснуться к гагаузской культуре и насладиться кулинарными шедеврами гагаузского народа, сообщается на странице Главного управления культуры Гагаузии. Европейский парламент организует дебаты и примет резолюцию о европейском курсе Республики Молдова на пленарном заседании в октябре. Такое решение было принято на конференции председателей политических групп Европейского парламента, передает Молдпресс. В июне прошлого года Республика Молдова получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Власти страны получили 9 условий для перехода к следующему этапу присоединения – переговорному. Этой осенью будет оценен уровень выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Также в конце нынешнего года европейские институты должны объявить решение о начале переговоров о вступлении в ЕС. Максимальная стоимость бензина А95 составит 26 леев 84 бана, на 8 банов больше за литр, а дизтопливо без коммерческого названия 24 лея 59 банов, на 9 банов больше, передает Ной.МД. Напомним, с 1 сентября 2021 года НАРы регулирует цены только на бензин А95 и дизельное топливо без коммерческого названия. При этом запрещается розничная продажа на АЗС основных нефтепродуктов стандартного вида по цене, превышающей максимальную цену, установленную Национальным агентством по регулированию в энергетике. Цены на другие виды горючего каждая автозаправочная станция может устанавливать самостоятельно. На очередном заседании чадырлунские муниципальные советники рассмотрели вопрос о выделении материальной помощи из бюджета муниципия, передает АТВ.МД. Рассмотрев обращение жителей и примара муниципия Чадырлунга об оказании материальной помощи жителям города, принято решение о выделении 40 жителям финансовой помощи различных размеров в связи с тяжелым материальным положением, лечением и по случаю юбилейных дат, сообщает официальный сайт города. Согласно представленным материалам, по 500 леев получит 13 человек, по 1000 леев выделят 21 жителю города, по 2000 леев получит 5 человек, 5000 леев – 1 житель города. Денежные средства выделены из резервного фонда, предусмотренного в бюджете примарии муниципии Чадырлунга на 2023 год. Общая сумма составит 42 тысячи леев. В этом году молдаване будут производить меньше масла. По оценкам фермеров, производство подсолнечника будет более чем на 30–40% ниже по сравнению с 2022 годом. С
Специалисты Каушанского района прогнозируют на этот год урожай до 2 тонн рассады с гектара. С 15 тысяч гектаров, посеянных в этом году подсолнухами, в Каушанском районе фермеры говорят, что они получат не более 25 тысяч тонн семян. С другой стороны, цена на 1 килограмм семян составит до 6 леев. Подробнее в репортаже наших коллег ТВ Каушень. La 100 de kilograme de floarea soarelui se formează undeva 40 de kilograme. La asta nu fie 40, la să fie 35, dar la întreprinderi performante undeva la 40, 38-40% de să primește uleiul. Dacă e 100 de kilograme mulțit cu 6 lei, asta sunt 600 de lei. 600 de lei la 40 kg, cât trebuie să fie 10-11 lei costul plus cheltuielile care să lasă mai fie încă 10 lei. Cât primește 20, dar nu 30 de lei. Eu am luat 50%, am luat cheltuielile adăugătoare care sunt la prelucrare. Dar cel mai trist, că noi vindem cu 6 lei, uleiul se vinde în magazine, se vinde cu 30 de lei. Ne aflăm pe un lan al întreprinderii Obri, care îl gestionăm undeva de vreo 20 de ani. Problemele, acum este în proces de recoltă. Recoltăm în jur de o săptămână, recoltat Ucrainca, Tănătari, acum ne aflăm, Crănățeni, acum ne aflăm pe lanurile căușănene, orașele Căușeni. Este un hibrid de la Syngenta, un hibrid cu un potențial foarte mare și foarte bun, dar din părere de rău cu temperaturile astea și seceta care în ultimul timp a venit în Republica Moldova, uitați-vă care este situația. Dacă pălăria aceasta trebuia să fie undeva în jur de vreo 15-20 de centimetri, ea are maximum 7-8 centimetri. Lipsa precipitațiilor a afectat majoritatea terenurilor agricole a lui Nicolae Fachira din orașul Căușeni. Fermierul spune că în primăvară a procurat cele mai bune semințe și că se aștepta la cel puțin 2 tone de cereale la hectar. Așteptările au fost însă date peste cap. Jumătate este sacă. Câmpul acesta a primit tot spectrul de tehnologii care trebuie pentru a avea o roadă bogată, dar din părere de rău avem ce avem. Cel mai trist că roadă nu, dar cel mai trist că și prețurile s-au diminuat foarte tare. Dacă anul trecut undeva s-a început roada cu 10-12 lei la kilogram, anul acesta, săptămâna trecută era 6,70, la sfârșitul săptămânii 6,20, dar astăzi am înțeles că în Iofștile mai jos de 6, vreo 5,70, am vedere 5.700 de la tonă. Când a venit temperaturile cele mari, în jur de 40, când au venit pe Moldova, ne-au acoperit temperaturile astea mari, ea a suferit, nu s-a împlinit, a suferit și la polinizarea ei, dar și la formarea acestei culturi. Anul acesta, investind 14.000 de lei la hectar, mulțit o tonă jumate, la 6, 9.000, să primesc vreo 5.000 de lei pierdere la hectar. Eu nu știu, am înțeles că nu numai în regiunea Căușanului, regiunea sudică, situația și mai tristă, recoltează 500-600 de kilograme la hectar. Nu înțeleg de ce prețurile sunt așa diminuate. Uleiul costă 30 de lei sticla de ulei, dar floarea soarelui se procură cu 6 lei, asta e ceva imposibil. Anul trecut, fermierii estimau o productivitate de floarea soarelui și de porumb de 1,8 tone și respectiv 3,5 tone la hectar. Acum însă, plugarii afirmă că de mult n-au mai avut o recoltă atât de mică. Da, nu vedeți în Moldova, din și în și, în tot anul călduri din și în și mai mari și o roadă nu prea este. Uitați, chiar și porumbul, chiar și floarea soarelui, din an în an. Și ies o cop cu deasălă, mult îi sacă. Se duce mult jos, e n-are ves.
Anul trecut, meteorologii estimau o productivitate de floarea soarelui și de porumb de 1,8 tone și respectiv 3,5 tone la hectar. Plugarii afirmă că de mult n-au mai avut o recoltă atât de mică. Cam slăbuți că nu cauză de sește, călduri mari și așa mai departe, că o recoltăm, că 2 săptămâni, recoltăm în hecioară, că ce să facem? Să o depozităm, să o punem la locul care îi trebuie, că dacă nu-s ploi, n-avem cine bate. Cam mai departe. Chiar și așa, plugarii afirmă că în acest an vom avea ulei pe masă. Aceștia afirmă că producția este suficientă pentru a asigura cererea. Dacă atârnarea o să fie tot la nivelul ăsta, eu cred că faliment anul acesta falimentează cei mici și cei mijlocii din jumate din ei. Statul a promis subvenționarea la accize, la motorină. Practic, documentele au fost date încă din iunie pentru prima jumătate de an, încă ușor n-a primit nimeni. Se vorbește mult de TVA, că noi avem un cont foarte mari sume de TVA. Eu nu vorbesc de mine, dar de întreprindere care eu mă stărui TVA o să-l folosesc la servicii. Dar sunt întreprinderi care au câte 1 milion, 2 milioane de lei în cont TVA, care a subvenționat statul, a plătit la stat, că banii aceștia au fost folosiți de stat, dar statul nu se gândește cum să supraviețuiască același agricultor dacă el are datorii la bancă, are datorii la inputuri, are la firmele care aduc în țară fertilizanți, îngrășăminte, semință. El, practic, acum vinde producția, fiindcă n-are altceva ce face, fiindcă băncile îi pun atâtea probleme, penalități, că el rămâne gol. Și încă o rugăminte este față de Ministerul Agriculturii, dar să facem ceva cu băncile, să reșalonăm aceste credite, eu știu, peste jumătate de an, poate apar prețurile, dar azi să vinzi producția agricolă, grâul cu 2 lei și 40 și floarea cu 5 lei și 70, asta e o crimă față de cei ce muncesc terenurile agricole. Vă spun cinstit, 23 de ani o am în agricultură, dar așa dezastru ca acești 2 ani n-am văzut. Vă spun, asta e un dezastru total în agricultura Republicii Moldova. În acest an se așteaptă o recoltă de cel mult 1,6 tone la hectar. Asta în timp ce anul trecut unii fermieri au strâns și 3,5 tone de răsărită la hectar. Anul acesta aproape deloc nu s-au plătit subvenții de anul acesta. Tot plătește datoriile anului trecuți. Ce folos? Uitați-vă, eu sunt mai mult ca precis că falimentul e aici, în prag. Au rămas zile nenumărate până se falimentează agricultorii. Ce facem mai departe? Da, dăm la holdinguri. Ce folos? Dăm la holdinguri pământul, vine holdingul cu arava lui de tehnică, a prelucrat pământul, a plătit impozit funciar, și impozit, și gata, toți banii se duc din țară. Это были все новости на канале АТВ с Еленой Янак. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши страницы в Facebook, Instagram, ВК, TikTok, Одноклассники, сайт atv.md.